Nijia Ninkansha Abarabomu Futu Yamsum Wani Daso Ade Nijia Broni Penina Sompaba Ebe Sundima Sompa TV Yabo Sompaba Ebe Sundima Fato Sompa TV na ya wani pama o na unu arada efisa gudie munsamo ubenya aberabo munsamo ubenya nyamsum munsam ubenya anijie munsam ubenya anyumpa na kakoma ubenya yamaimu amanyosam ubenya osumpa dibra ubenya ninyina ubenya Sompa TV Yabana papini su Sompa die Ema kefiapa Aye humumu jumbu somene da toso ngwache afimpino ane aduonu nomo ana yakwasi ada denchemre nyankopon aye bi afo nyankopon ananso wahwe nso ami asori dwonkupa bi so ama de pachi yen ene yakwasi ada ensem wa yensem twerofo buru ahesu a wonu bu wo mu abugen ekwitire ni nyina wasamufo pani so ato ne bo asemu ayi de editie ene yesi adwa yede sumo ina hye ne so se ensem no etwa ne ho frede se atabodam ewo Sompa 106.5 FM Accra so a ejene ho secheremena ewo Asante Mantemu ye batan no eye Sompa 93.1 Kumase wanu asomu pete ema Kumase fo bia ete yenka Asante Mantemu ananso Ayiko FM 100.9 wanu so asomu to pete afei Adanfopa radio eno so butu Paris France abrochimemu a wanu so asomu na upiemu ewo takwa ene mpotemu a eye Sompa 101.1 afei takwa den so eye Sompa 103.3 Tachiman aya Sompa 106.1 Shonyane so aya Sompa 98.9 Enkranzan so aya Sompa 90.7 Domaso aya Sompa 101.3 afei udi koda no so no ebusua yedemu live babia FM stations akentena ngam apepiankoma no eguo no eho obati yanka free Sompa 106.5 FM so na wonso wati yanka na YouTube no eya Sompa FM live Facebook no abusua yedemu live share hosisi a nia na o mekase no emom emfoni ni bibia de dam kama a wonso betumi ahwani so ade eya Sompa 106.5 FM Accra www.sompaonline.com yesamu for penny orata boati adamenti wa kwitire ni nyina potokasa mu brofo ode agu okwai na kwakenkan bi na enensam no de edi mu akotini bi eni yebeko atoyamantam mu akwanhia bi asi ama asamadi akire no enyasam ketwa Omai posi adwumaku a wanum ebutu wa musi notorious robbers bi a ya kire wonum no nyasam ketwa ene e prosifo adwuma ye ya mfimfi mantam nso wo makochi China fo woni nkitinkiti makomakom yensa dwuma be na ne wandi wo Food and Drugs Authority adwumaku wanum fa ebutu flamantam wo muso makochi niema bi o Phyllis Kwajofosu ena etoto bi mane kane mampani abedi ache Alhaji Dr. Mahmoud Baumia na ayede ho a Abusuya shane se ensam no edoso eye buburuja echen hajia awache so niema ena yede esomo ena no pay na eye nana kejesi no sia bremu kase enti nana kejesi ena so yesene adansie niema papa efie ede ho iron rod cement upe roofing sheet yahodo ubenya ni nyina bi no wase unya so daye na abrai no na ontena se secure sanitary pad so eka ho bia wanu aso yesene bosome ne so no oba obammu a eye secure eno na wasa wodemu endpoint homeopathy wanom so eka ho bi ma pesma card share yaso yaje pene ni yesi adwa memedini abena badu adepa kofi meni mebra obrempon na
Kwaku Ampoma. Afei yanyibre na yempensen ensemnum na yekwa atoye mantamu. Atoye mantamu takurade na asem kese ato birichie abo man Ghana. Anesa nanu fiada mpo a ya yeboaboa ye ho na ene enuanu muslimifo nyina edi idil adha. Na ye dia sha kwantu kronkron ya komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obamodia ekoye na enyina ye shefa edi akai no no. Ye bobo ye ho saa no pepepe no ene ye te se we tipa truck ya na walodu we timadua egusuo ene ye timba car pa na takorade tanokrom ekwan ne so ho no a tro driver bi ajo no so park ya wo pe nipa nkakrakra se na timadua kai na wo ba na chi ye ba na reverse ibie wo gusu a wo ba kakrakra ye hu ya ne se tro kai wo de akobom se dwasa no. According to truck driver na krampo no ye ne di nkomo wo kire se wono wogina ho aja wo pe nipa kakra de akwa na ni mate bebo ka num se wonko na nim na ti maka na ti free ya wo free na chi a wo ba ansa no wo be yi reverse gie na wo de abehye first na wo de akona ni mu ape wote ya ne kunkrom na timadua kai wo de ababedwasa ka num na wono mo na wo ka num no ebi eye se woni dwane ntia nam so krama ka ni gate krampo won for so ye bu no eto baabi ena obi num hwiri fa window mu nyina nanso abranti e ba ko a wono de wantimi anhwira fa window num na wo ye so wo fa pono mu na wapie no ena wantimi ampie ntama timaka yi ebetwe na so na abranti yi wo ye nsantwani mapa ya waje din pa watakrade ne mpotam ho ya dedin adodo na nim no eye Ike Bonary ni din ankasa no eye Isaac Bonary ya wo ye adwuma ewo Max FM ewo takorade na asem yi aya awra ho sempa sanse Ike Bonary yi enye radio nko an wo yo ukopie mu ewo Awowin Municipal Football Association na won ni dwem training ya woda no ena fe osan so eye Western Regional Football Association Executive Council wo ye ESCO member ena awra ho sem yi ato no na ne san bo amanfo so mu kura kase ne se what they say nansan ya ana wade ye ya afi kura na ni fie ya wasie e wata kura de ene ne mpatam ho no wane ne yire akwa tena mu foforo kura ana afi wane ba ya akoda afi no anya bosumi mienu pe akoda mabo nse kura ene se Ike Bonary wono brage akura wontobi wasu obebo bra no wasidan de agya na yire ne ma enu nti wokofa trotro enam so akofa sa oyede ede aba ukopie mu otakura de ne nkwado a amanfo ho in fact wo mo wura ho pa se Ike Bonary wotna radio so na wo kasa se wo hia mpo 1-on-1 na so ne wo kasa ahobrase ebrajo na so awraho sama abai hadwene pa ya amanfo edi hu komo wei ene awraho sam ya fritakura de ene ne mpatam ede aba ya da ne akire ede ama wo abusia yenyina rehu seimu na ye mompnimo ewo omayi mentifi atoye emantamo metre upper west region na omayi posi adwuma ko wanam ebo adwuma papa nyasem ketua COP Tete Christian Yohunu wane ne mrante no wan mu bo adwuma na omayi posi adwuma ko ni fe no ewo upper west region wanam aye adwuma kwakohwehwemu ahunu se emrante be semienu bi a wanam ene ye ni na yeti wondini eye ni yet wondini wanum se eba no robbery pa dia brante wanum dim tintimai pa e won potam ho na obi ba so da yakura na akoronfo aba ne fie na ya da ye no wati na nia obebo Abdullah Ibrahim din wa ma onu ni dini a ba ko aka ho Abdullah Kipo ye bebo ni dini esansa wa mo di omo sekere me na pa na se de amafo ne ma yira ya wrobu ade hye won potam ho eba post station ni ebo wondin eba post station ni ebo wondin na ne wanum so asi post mu ahuntahunu wanum hwehwe mu a na ne omkodi wo mu se te amia di wanum ekogina asem di bia se sei abu abo wonum entino Ibrahim Abdullah wo mfinhia no aduasa enan dodoa na efra ne baba yi wo ye mate ni enkakran di mate ye wusiska ne nsome makwakwaya amroba se sei ya kire no ana afei Abdullah Kipo wono so wo mfinhia no aduasa ensia 36 na won de wo mu se
wɔyɛ adwuma ɔman yanka nti otwitwa nam ɛno nso sika no nso no nti robbery ɛna ɔfa ka ne ho na circuit court ɛno no ɛwɔ wa his Anna Jonathan Avogo ɛtena dwam ɛna wɔse saa mmeranteɛ mmienu Ibrahim wodeɛ sɛdeɛ yɛhwɛ w'anim ɛne sɛdeɛ womfie no ɛteɛ na komu pare mfinhyia no aduonu ɛnwɔtwe 28 years ɛna Ibrahim ɛkwakwatwene mu asom aban asam n'anim fifire na yɛnso yɛnya ne so mfasoɔ bie sa so ha ya kyɛ afɛ kipo nso wɔno so kɔ mu 18 years wɔno so yɛde na kwakwatwene mu a wɔn nyinaa no adwumadene ɛka ho na ɛbra sompa kaseɛ ɛbɔ pirimu ɛwɔ court hɔ ɛbra ne wɔn mu di asam na wɔn kyerɛ mu sɛ upie mu ɛwɔ danko afɛ senate afɛ konta ɛwɔ ne nyinaa ɛwɔ upper west region Mpotam hɔ no mu a robbery case yɛ kɔ so ane Mpotam bi ne nyinaa no saa mmeranteɛ yi ɛna wɔnom ho bɔ mu nti ɔman polisi adwumakuo no anom nsuo aweboɔ ɛde ato so akyerɛ mu sɛ wɔnom ka kyerɛ de hyɛ wɔn Mpotam hɔ nyinaa sɛ wɔn da wɔn ani nkum wopɛkora woda nto punum ɛsan sɛ notorious robbers mmienu a wɔn ha de hyɛ wɔn Mpotam hɔ no yɛnsa so wɔn mu a wɔn kwatwene mu akyɛ asom aban no ebio nso wɔn mu kyerɛ mu sɛ polisi mu ahuntahunusi yɛ adifoɔ yi wɔn mu gusu a wɔn mu yɛ adwuma na mmeranteɛ mmienu yi a yɛate wɔn mu yi sɛ ebi ka ho a ɛmmerɛ ɛne nkrabea ɛna bɛkyerɛ ɛno nso firi hɔ ɛba ɛno no yɛn mɔnwura mu ɛwɔ mfimfini mantam na polisifoɔ adwuma yɛ a wɔn bɔ deɛ ɛda nso paa ɛnura de yɛ yi ɛna polisifoɔ yɛ wɔ Central North Regional Command no wɔn mu ɛbɛwura mu ɛwɔ Chifu Denyase ya ewo chifu atimokwa mansini no emu mfimfini mantamu a na ensuo pra enchen hwa ene wonte se China fo ya woni nkitinkiti ya wo mudin obo wa kra na wa frɛ ni pɛ ɛyɛ wo mu bia ɛna wo mo te ye se engrofo na akɔhye ensuo pra mu ɛna wo mu funtam pra no kyɛ so wo mo dane nani abutu no adan a wo mo wewe sika akɔ ɛno na nam so ɛma prosifo ye se dabi sese krampo good board wo momra kura wande aba ene se ne Ghana ya hye ya mamra no ede afa no sese amram djuma kura en famra kwan mu no se ye chiw sese a eya na asem kese e na ato wanu nti se wo ya amram djuma ya en famra kwan mu no enya de aprosifo betena ho amo aye ne sa kura eno nam so ema ya mane boni Eric anan ebowura mu ewo Central North Regional Police Command ho na okoya no woni DCOP Abraham Akwei ebo nkomo and watch us no kre se SOMPA from 40 ya na ne kwan so ano no woni akoche China for me ensa na wan kwa ye no e ka ketu bi nko wan dwan just wan dwan kra wie ye nanso esa se prosifo no na wan adi kan te asem no eni edi kan ti no won bo modin a e fa ntante no a nsa no mu gbawura mfimfi ho nti won ye se wan dwan no a ene won so won pa achi so behwe abe na wotwini ya sustaining your operations no na nura between the hours of 9:30 to 4:30 p.m. no yenya netie se enkrofo bi illegal mining ewo atimokwa tufu praso ho site enti no yenso yetu anan ko honum se yekọ na yakọchiche omo enti na nura yedu honum no omo hu police for na omo nyina dive eto river pra ni mo nim se yenya dia yewo life jacket a yebetimi apesi omo enti no this Chinese nationals no omo so no mo ye galam say omo ya na omo nyina omo dwa no to nsonu na omo dware call the other side of the river bank na yenso no ye bo modern gather intelligence on their movement enti ma yenso ye maneuver ye movement no kwa yakopie be bia sa na omakote so mudwane no nse omo kokra enti no omo ko share team okwa village bi enti no police for bo modern copy omo so eche sa nipa miensen emra ye conduct search e wo modem no you were able to retrieve 2 pump action guns mo hwe mo che me se pump action guns no e wo ho no 2 and 22 cartridges and ye de omo buy enti no omo wo ya we ye custody asesi no ye process omo enti ye wi a ye de omba kuma immigration na omo so no ye se omo ye fa ho no omo ya fa Ebusia eni ayeti ye eye DCOP Abraham Akwei na wa mananso wa kire se no kuro ne nyame anim ni ya adwan ye wo Facebook ne so eye SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra wasi ade ba ko a wo mu prosifo wo mu famu pa eye se wo mu free regional command ya wo mu ko atimokwai obakọ na assemblyman biti baabi wasi mo ba ma menka ye I mean how ohene se mo ba ma menka ye na ohene ye be chigalamsi a jisi ye bo ohene amane
ana je se yakoba assemblyman bi amane wa hunu wo se we ya de a ehadwene pa entuamanfo no we nyai we have challenges with political influence. Some of our local, fortunately, the external politicians not higher. Basically, it is the local politicians not to say assemblymen, to say opinion leaders, and one or two DCs at times. No, I said the challenge we have, and I say, oh, move pray, and I said, move just started complaining. Say, yeah, but more jurisdiction, yeah, more money. Nyamokano, yeah, just more for baby. But Galamsey fights, no, yeah, you must say there shouldn't be anything like tough war, and I say, higher me, pursue, and I say, way because Galamsey fights, so information, and that's why I act on it immediately. By the time we do one, now, Omunamoko, and you know, and sent him a big craft fray, every science. I didn't know your bomb jurisdiction by where may I spend so, I mean, we are not fighting against your friends and jurisdiction. You know, you might back. Young cave, a said, Moon Patamuno, Galamsey activity in a bed, have a coffin, and I say, Beja. Now, most money, my benyam. Now, by the time I go, I bet opinion leader, and I say, for no, Sabio, young Casabua, you have leaking information, but we are human beings. Of one man, on no pebi account. Yes, police were about operational. Before say be do one. There are a few instances I quite got to be. There are a few instances I went back on. Anya bia yeah ba be hu anan krofo na dwane we a hawa process adwumakuo no won efam enu nti Ghana fo amunya isa we DCOP Abraham Akwei wono na Central North Regional Police Commander ya amanebo nyina ya manebo ni Eric Anan esesade som yen ewo ha na abusia na no djumadi akoso na special prosecutor Orakisia Jaben gina CPN apaso a na no disama wade tu dwana ni nyina efa corruption keta hyehye ene proye kankan dream di a eno no eye aka wo mayi eso se ekwan ya ibefa so ibetu sa ne ma ni nyina ase no wo mo di hu nkomo na enkasa hu akoso ni mu no na Orakisia Jaben ede ba ku pi so se na senya na His Excellency Ghana mampanini Yewura John Dramani Mahama srem se jata eka se na mpanimfo a wani wo mu bebu man nyina wa ma omo ahweye afi office holders ahodo no e wo so obia dikra ne asset na enumu no ana kwaya nsrepia ne omo twetwe ya kakra sisi a omo hyase a wo mo dikra ya eno ana Orakisia Jaben chire mu se wanu momu de sa public office holders na wamu ya edikra wanu mu aseta ma wiase nyina ehu no wanu de nkwanye ntum wonfo aso esanse ema adehia ehu wanu mu nwuma wamu wa ebetimi kura ama ekwanbone so no bibi etimi abo awuram na pani a wono osoma adehia wanu ewa Saudi ese emrahye bedwani ayo nyanyafo Roxen Nelson eche Kwame Dafiamakpo wanu so de no atum wase ensam a Orakisia Jaben eka ye no one ne nya adwene sei wase asset declaration no wo hwe amamra afi apema hankono aduokono mienu 1992 constitution na wase article 286 no ewo mu se wase ye declare ye asset eno no mawiase nyina hu Ghana obi ehu niema wo ba aban mu na wo afa wo kwa wase ye hu niema wo eno na beboa eno nti na ye asset declaration no na se wo kase say ya no public am obi ehu no ede eniema boni anase ede haubi ebebe kire dia wano ononyafo Nelson Roxen eche Kwame Dafiamakpo waso ani ononyafo Kisia Jaben enya adwen nensam eni Code of conduct for public officers. If you are in a public office, you are enjoying to declare. Can you declare height? Does it even by the sheer nature of the language? When you declare, you are opening it up. You are stating it publicly. That is why it's called declaration. You are stating it that this is what it is. You can't declare and put it in a closet. So that is why Parliament has been blamed for not coming out with legislation to give flesh to this. And you see there are a lot of public agencies, including Parliament, including they've designed their own code of conduct for public servants, code of conduct for parliamentarians, code of conduct for judicial, that there's a certain code that you must follow. Now, if you read 287, an allegation that a public officer has contravened or has not complied with the provision of this chapter have been made to the Commissioner of Human Rights and Administrative Justice. You see, he got it wrong. Entino, nanya, wanyani ye, weti, kura, got it wrong, right as a weti. Openi okasa ye Saudi mrahye bedwani onanyafo Roxen Nelson eche Kwame Dafiamakpo eno ono so kira na adwen efa nsemu special prosecutor Orakisia Jaben eka ese asset declaration no se eba bedwa mu sa no a ebe hadwene ama anhwe ye kura na akrofo ko wiewia wo mo ni ade a wono so kira mu se
Ebasa na mamra constitution no yentumi ani so pepepe. Ugusu ya wutie SOMPA 106.5 FM Accra. Kasia no a Nana Kwadwo si Company Limited waso asene ama yede ebre wo no opa adansi ehu ne mapapa nyina bia eho na obenya no no eho pepepe efri na hyase edikosi na wieye eye Nana Kwadwo si Company Limited na kache wato ne ho nso apete ewo Ghana ha ba bia eno nti ba bia wo ya wo hwame na wutie mi bia no ubenya edan papa eho aka eniema sie ni nyina bia mepacho na ye Nana Kwadwo si Company Limited na kache na abeko afei secure sanitary pad enso ebo ne chidom amye de kase e de asomwo se ema wudu moboso menso saara na se mokwa akwantu kronkron no saa no a ya na chensem ne yepi nanso se obetimi amo no atimi akono correct pa ya asem ka bie ne akira na ye secure sanitary pad woni adawroment ya me pa cho wo asante mantam dia na ye mama excellent cosmetics na kache na abenya bie na bibia aye fine say wo pen baako ana wo pen dodo mu atu akoto no o wadum pizza to hono ana so say kwada so estate taxi rank old Asampa pharmacy lane mu hono ehwa ene obutuo me pa chaw eya na ado ni akire mu ewo ho na bibia so atimi aye fine akire me de number ne be ma na afi won so watimi afre no na ne yese ba bia wo bia no no so atimi de bi abrewo ye twa ye ho sima wenu adawromenti ye ba pe Kasia ne tuaso. Kweku, minim sawa she. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Malehon Sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double does got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say say prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na e Endpoint Homeopathy Clinic. Anase e kidney, e liver problem. Wo fa baby e na adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. E ma ne mema mo pa wo. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate dear, and your Endpoint Homeopathy Clinic. Ahinema kokobe kumase baako ho eben Angel Educational Complex no. And na Accra hanso so dear. Wo mo gina mu ankasa. E was painted very friend share signboard no. Who do na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Eh medo. Edrano pa wutimi to boase. Echichiwusi o. Ado. Na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka. Senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me ama sesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfim me biem na won hwasa me se aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Abusian Chamfa. So what pedudu to a one crying ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste Mohudo, and then the brush Abejaso, Abeboy. I'm going to foreign call. Hello, Papa, what about
do be a new. Say me feel London, echo US. Eh, nano crowd who crowd from me mania. Na papa mo to say. Ewurade aduma haboko. Na ko jejesi. Ekwo bosim penemo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba, mesi wo bo aduma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam de a. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onya mereda. She, we kura no me ensam and we be en fufuro yawo. Baku abu akwase paase kumase. E ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase na na kodwogesi eye bemaba e wo dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and na dua plywood and just say the board dance ro. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu kodwa free. Akra wuyi kaswa depo eni pokrasi de no kra to nchen a wasa wobu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwesu Akra road Femeswa opposite Alaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and a manfroom. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kujesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. 21st Clinic, yes, sciatica expert. Sciatica no, or nerves never to us and if I was slim, never on Nansia, Bessia, Siacono. Say, I won't teach him and not any friend sciatica. Now, it's me boo or to us say, Cow say, Dre was slim, would you be a any? Nanona 21st Clinic by a Juma Power. Muyintia basobo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketua wo muji international awards ahodo wo muji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout. So wofi enkran eba. Ye wo wonsa nifa so. Wofra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so. Eho na wo behu ye. Fre 0540 311 311 0540 311 311. Next 21st clinic. Still, wo mo ye sciatica expert. SOMPA kasiebo aji babia enokura aji babia ampa kasiano enenam Facebook, YouTube, TikTok babia sese ye group hope no obia twene phone na wo hwe kumasefo ena waafo ena we so se SOMPA mo overseas na onokura France ye ho ye wo Adamfopa radio e wo Paris ewo ho ena fe YouTube ni Facebook nso SOMPA FM live ena SOMPA 106.5 FM Accra enu ye Facebook no enu nti obetimi ajoin ye live enso ewo ho ena app no so eye SOMPA FM obetimi download ye app no ewo Play Store na se App Store ho na wa join ye correct one pa ye to akase no eso na enum ho ena aban ye se wo hia wan Ghana e de afri drobafo ho ye de boa am ye de asodum so ano enu nti ye the one Ghana cedi for your pocket e dey ato energy levy so enam so many people bebre akasa dey afa ho ama Ghana man pani abedi akire ya wona na homegye mu sabre Alhaji Dr. Mahmoud Bebe Baumia wono so na no tumbi kra no chese we edum so levy enti from E to D we elevation e dey abadum so wo hu ama nam so ama no kra nansen ya wo ye ne thank you to yi ene wo de kwoto mu se o se uhwemu pa Ghana for monfa bombelete ema mo yem sanse we ya ye de asase di ye beko di ombesa di yi foforo kra san de aba akọ F akọ C/Z enti Ghana fo mfie na ya NDC aban ba bedi eto pa de dodo na ena wandi begu mo so NDC for omutwa ntro bebre every day obie hu ntro a omutwa sambo nyina mo
omo di dumso levy aba so first no mo se e levy na ye di aba omo be yi e levy no omo be yi and then omo di dumso levy aba it is 8 times the e levy omo ansusu anye and then uto 1 liter of petrol 1 cedi na obetua uto 1000 cedis of petrol obetua 83 cedis 83 cedis as tax e-levy no usende obi 1000 momwa obetua 10 cedis omo ene obetua 4000 obetua 83 cedis for fuel we nim nyina more beba by the time you be do 2028 no Ghana nyina be hu se omutwa ntro bebre mimi gidi se omube kan kire se yensan ba biom embafa aban no ensiesie Ghana weye Alhaji Dr. Mahamudu Baumia wasi wono wogidi se Ghana fo mube ma ton mo color TV akwafa black and white nyabotre pa ne nuru ho na eno wa chesa hwe ya Ghana fo ebesan atonsa de afre MPP bio na wo wie ye pe ena Phyllis kwachi ofosu ya wono wokọ abankase mu a wono kasa de ma aban kwachi ofosu no eno wa chesa Dr. Mahamudu Baumia mo Ghana hey in fact Ghana fo nyina nyabotre enim sa wase Ghana fo nyina ya dasie se mo sesa eto obura katia honwi ene begu Ghana fo so be se empem ha makoma kwa duasa eto nko a na wan de ba akopa wan de abai ena mani abre mo hoi we ya wo kan nyina wo kan de ache ne se nya de a NDC aban e de eto ofro ebegu man Ghana kro mu bio Abusia wasa eye etuo yi ho sensem ye 1 cedi levy ya ye de ato petrol suwe na opani ba konso a wakasa fa ho kane no na EPP amanyo ku opani a wotu frank adema wono afimpi no ne aduono na 2024 Dr. Alhaji Mamudu Baumia wana na eto nkra efiri na mane mbom anasa ne campo esom yen owura Dennis Miracles Abwaje wono so akire mu sei de NDC amanyo ku aye ne de wo mo bedada Ghana fo pa esanse wo mo di ahomaso ena afei se yemmo wo mo abodwe hai ena wo mo fa se bu akwa bi so ena wo mo ye ya dada Ghana fo na wo mo scam yen ena ye kwato abama wo mo afei ye tuma wo mo wie ye yenhwe se de wonom eye afei se de wono akasa cheche ni nsem se onu pa de se NDC fo anyankopa ya no mo bu o man se 2028 so am sa betena so bie mpa de na Ghana fo eto ada mo betua nyasam ketoa mo be sukura mo betua esan say wanum se de wo mo hyase a wo mo ye say ane ye ba ba yi tuo nyina no no mo hyase a ede tuo ni bie eba no mo ahwe ya mo betua to saa wo mo scam nko a o. For me, I don't think there is any sin graver than betrayal of trust. The situation we find ourselves simply a clueless, everlasting, incompetent bunch of arrogant braggarts who have simply scammed their way into government. That's all. And that is why you see the people speaking. I mean, he's right. This is not the first tax or levy the people of this country are paying. We are already paying and we keep paying and they will add more, we'll pay. And the reason why the people will speak up against this is because you came to tell them A and you are doing B. You've betrayed their trust. The fiduciary relationship that the NDC built with the people of this country while they were in opposition, the big talk, the plenty grammar, all the blabbing they did, knowing the gravity of the issues at hand, and they said they have solutions and they were emphatic. They said, we will solve this without burdening you with additional tax. Kasa tenten penisa ndobonko sawati asiye entini wa mu ba woso wa mu kasa sa promise Ghana for heaven and earth wana ba ya heaven na kura earth na kura mo anya no manya earth ndi aka ho Owura okasa yeyi eye Owura Dennis Miracles Abwaje wono na 2024 no okasa edema Dr. Alhaji Mamudu Baumia na ya nchani edo messages no kakra ede wo nchen na ye kwa amono ne etwa bosompo na bosompo aye twai won se fitinra efi awia no ade ba ya ba okase ede afi Russia ne Ukraine won ntokwa no mu a mene wo kasa se si Russia fo asan aka won hu biom won se Ukraine fo de banchi abongum Ukraine fo bo moden ato etopa ye kodi awo ede begu wamo base ho ema enipa bebre FM eprepraye eno nam so ama enrampo anwumre no yebo wokase se awia no yebo wokase se wonom enso alonchi bi ede akọ Ukraine ya me no wokase enipa base de wotwe de woni eprepra ma mu base num woni nyina to ya anom ewo no ho a me ne wokasa sesie ya no peye Ukraine for assign the drone strike we Russia
one day the biggest drone strike Eddie Akwakodru Ukraine second city ama meneo kase second largest city your friend say Kharkiv na Kharkiv a one day call ye anya hwekra wan che se nipa be se miensa de won ato aya anom e wono ho ama nipa aduanan 40 wono nso pratropa ya anya semkuma we nyina kire se enano ya womo kwasi ada ya atwa mu na otwa mu Russia for womo ti ho a womo gusu adwenje womo a womo se womo airbase wo topa ye kodi ewo ati afa ho a akofa ye ne ede abre won no eno na nam so ma won so kire se ene agro ni ntokwa ni Ukraine for samanya ma ofra na se womo odwene womo a we se kura mpo Putin wo se nka won totopa ye bio nanso Zelensky wafa ne metri ede agu ne kon ho ya wo to ntopa ye ede gu Russia for so no na wo so womo so womo reply won eno nti one reply womo a na yes sa ne aba no na go pie mu a won che say 18 apartment building and I say when ho aka enju he Facebook ne so a na egu ho denden no ahwe eja na dadan num ku a ama nam so ama 13 other homes e wo Kharkiv ho de anadria there be way a Kharkiv esuno Kiev and esuno Kharkiv way a second city second largest city e wo ho me na wo ka say de adankra wodo e wo ho no ni nyina eja damu a enya asem kuma akura we enam so ama governor ya wo Kharkiv ho ole senior hubov wo chese no kurenie asem na ha dwene pa Ebusia samno ha adwene pa yenyina yeso na no sia bremu kase ya yede so mu free SOMPA 106.5 no yemu ni kwa mu sen epen na ena no pai ensem wa yede to awu bi ene sei Omai posi adwumaku a wanum butu wa wanum se wo machi notorious Roberts makumaku 2 a yede wo makwatwe na ban kokumu was atoya mantam nso akwanhia biasi ama santweni ba ko odi mu wa fama hwere ne nkwa Onyenyanfo Nelson Roxon eche Kwame Dafia Makpo aye South Dame na hyemedwani wase efa no asset declaration ne ho no oni onura kisi ajaben enya adwene Russia for aka wan hu bio wan say de Ukraine for the banchi abongum ayaso boase anka wo utoba akwa ya ma 75 e de traso won nso atutu bia ma ne won a enya asem kuma akra na memfa Facebook comment kakra bi emfa ntoaso 2 pm asante mampon wo se wo hwe live United States of Asante Mampong. Sanso and Isaac Akroma was good morning to you all. I'm enjoying the powerful news live from Germany. God is good all the time, and all the time God is good. Starboy was your hair live. Have from airport teacher constitution. We are more was your hair live. Sanso and Derek Ayete. One of say good morning. Yes, we say my good morning, Nibi. And I feel one more air. Our ticket on connection. Any one of us are air or Facebook, no. YouTube no so baby a ye chia mu nyina Ebusia yanda nana KJC Company Limited ase ekoba sempremo no bema wansin so mu ansa no waham me pacho se waso da yese obesi dan ana wompo dan wasin dada enso ne niam a wodi ye ya no anya papa enti nsu otwa na ayam hyehyew efrema fa na ayam hyehyew a befre yen ne yamu a ye bepa so kama ye be ma chense papa na wodi aboso nana KJC Company Limited na duansate akwa abako ekosi be sensate akwa be 200 ni nyina obi ho akese atenten pa no ni nyina bi ho afei wo pe iron rods ahodo ni nyina bi ho cement ahodo papa de beboa ama foundation wutwa beboa ama plasta dan na empapai nana KJC Company Limited Krobata no doso kumase ne nkran ya tropitin 0204 355 040 355 040 secure sanitary pad so babo so me so na nyakopon ya adom no pewu a obemmo de wasa wode mo secure sanitary pad minti any pel cotton ninti ebusia e ma feel secure dan kasa first 3 days no heavy flow no mani bia any free day one ya kwesi 3 monna no aya secure na beboa wo esan se enhyehye enkeka wodi hye so a echinchimu kama e ma ho ye wese anopa kwesi anwumre krenkren to krankran eye baako e na abayuso esan se en for pel cotton ninti na ehyebu bebre pa maako 12
ene hyem eye secure sanitary pad umpe we na apede yi baby a ukodwa so na wape bi kumasefo omfo bani nche mama excellence cosmetics 0243 862 158 0243 862 158 na mama excellence cosmetic kumasefo nso woma mu bi endpoint homeopathy clinic was here di fidie ni yendro China nuro, India nuro, Ghana nuro, enu papa enu omutu yade ewo potemo infertility awo no mayema afei beba prostate unsensam yankwai wudi bo ani na wujem infection adokoro sadi yesomura adokoro kraman endpoint homeopathy yesebra na yemwa kidney ho sensam liver ho sensam me pacho kuma say ye wo kronom abo ahia enkran ye wo share sandboard spinters kwana so na abehu yen 0244 867 068 and 0274 234 321 and afi aha ena ebremi yakwan eme de anopa no nsia kase ya na nakwaje si company limited wo so yasne ema aboafo ni nyina so kan ye ho no ye de ni nyina esi enuanom ya oti yenka ewo kase mu eyemme obrempon na kwaku ampuma mini aba abina bedu adepa kofina ebusu ya channel so say ensemi fa SOMPA 106.5 FM we gen ho sachira me na wasantemantam mo kropon kuma say eye SOMPA 93.1 afei FM ewo SOMPA we SOMPA doma SOMPA ahinkuro SOMPA takwa SOMPA takrade wani mu nyina efa ensemi etopeten ye e ma woti yenka firi achichi ene bencheye Paris eye Adamfo Pa Radio France abrochimem wonom so FB epeten ya yesomo yadase ama